Kurumzari SKTV News po yengbiriba pumnamakpu like Huram Toy Chanuna Taram Nokcheri ahanbada maruiba pausing pangbigani. Electricity na miyamgi punsi mahingda mangal pibida natana saukhat thaurangi hiram kayada sobo mateng panglibani haina Governor Ajay Kumar Bahalana phongdokre. Amasung need paper leak case yauna lairiba issue singi matangda Parliament ki House anida khana naina ba lengas na sem sare haina Parliament Affairs Minister Kiren Rijiju na phongdokre. Hauzik pausandong na pizari Electricity na miyamgi punsi mahingda mangal pibada natana saukhat thaurangi hiram kayada sobo mateng panglibani haina Manipur gi Governor Ajay Kumar Bahalana phongdokre wafam asingasi Hotel Imphal gi sangai hall da pangthokpa Manipur Electricity Regulatory Commission MNERC gi ahanba Foundation Day gi thauram da mahakna phongdokhibani Thauram maduda Manipur gi Chief Minister Yumnam Khemchan Lenga ki Chief Secretary Dr. Punit Kumar Goel amadi MNERC ki Chairperson Sobam Ibopisak na Mithunglen Singh oina sarukyaki MNERC gi souvenir ama phongba yauna pangthokpa thauram aduda Governor Ajay Kumar Bahalana hai electricity haiba si miyamgi tangai fadana changba potsak ama oibada natana matamga chunaba mongda saukhatnabaki yumfam tholiba maruoiba lam amani Electricity na miyamgi punsi mahingda mateng pangbata natana industry, hospital, educational institution amadi digital infrastructure sing khonjel yangna changsinna bohotna bada power piribani Manipur gi power sector asi tungkoina chaukhatpa ama oihanna bohotna bada renewable energy, smart grid, smart metering mai hura laga thanbagi thawong amadi transparent oiba mawonggi billing system sing munna yengsinba mathok tai miyamda electricity mapung fana phonghanna bohotna bada awaba kaya Tungoi naraga hotnariba engineer, technician, field personnel amadi supporting staff singi thaudang thagat tabangamde kumja lisingani nimfutaret fawbada chaukhatpa India ama oinabaki damak thangziliba khongthang asida matamga chunaba amadi consumer singda yumfam oiba power sector ama thamba haibasi tangai fadaba amani masina chaukhatpagi tangai fadaba yumbi ama oiribani haibasi pumnamakna khangfam thoi haina Governor Ajay Kumar Bahalana makhatana phongdokhi One should look at the power sector now, depending on our peak requirements, what PPAs I have entered into, how can I use this power when I don't need it, can I sell it in the market and make more money and buy more power when I need it from the market. So it's a really a job which needs 24/7 attention, and some of the states have really done very well on this front. I'm confident that Commission will continue to strengthen public trust, uphold the highest standards of professionalism, and emerge as model of regulatory institutions serving the people of Manipur. Amaromda Thauram aduga mari lainana Chief Minister Yumnam Khemchan phongdokhibada hauzikki matamda electricity haiba simioiba khunaiga tatna thanaba yadraba posak ama oire matamgi matung inna missing hengalakpa sine electricity ki consumer so hengalakli bani masida MNERC gi leiriba awad apasing matam gi men khatna ba honari matung tarakbada su MNERC na electricity consumer singi damak Kana bathabak thaurang kaya paikhatlakani haibagi thajai MNERC na miyam gidamak paikhatpa thabak thauram khudingmakta lengakna angamba thakta mateng pangani haina Chief Minister Y Khemchan na phongdokhi Paji commissioner state asigi paji consumer singi amadi tuan section singi kana ba yang visionary oiba thabak sing paikhat pilakani haimge thajaba lejai iloi Commission si matang tadi saya koi chairperson na into to high na bani na ay natuto into na panjararoi ado ay natamjabada commission si na taropa haba tabo kuding magda ay mating pangjabagi part 2 log jage ay jar kanda
Irilbung Police Station konba kairau wangkhem mamang laikai ngankham thambobu nongmaina kaptuna hatlamba amadi mahakki loina bina thangna yalaga sokhan khibagi thodokta chenaba mioising puthoktabagi mayokta ngasi ahing nongyaidagi Imphal yairipok lambida pung 39 gi ban kaukhre bangi khongjang asi lauthokladuna mihat aduga mari leinana semkhiba JAC ki convener Fizam Prozen na hai laikhidraba thambo amadi mahakki loina bibu asok apan nanghankhiba thodokta chenaba mioising ngarang Fawbagi manungda puthoknaba JAC na lengakta thakiba matam adu loikhre loinana mari leinaba Irilbung Police Station amadi lengak nangasi fawbada chenaba mioising puthokpa ngamdabagi mayokta JAC na miyamga khutsam naraga Imphal yairipok lambida pung 39 gi ban gi khongjang asi changsinnaba warep lobani ban manungda media Ana layeng lining laishon mai sing yauna essential service singi oinadi athingba leiroi haiki amaromda mihat aduda chenaba mioi amadi hauzik rims hospital da layeng libi laikhidraba thambogi loina bina takpadagi Irilbung police na faraga thamli adubu police ke maikai dagi mioi aduda matik chaba wahang pauhong chathabagi mami tade masina thokriba thodok adu kanagumba famnaiba mioi kharagi khut yaubadagi lotchinnaba honarabra haibagi chingnaba leire athuba matamda mi hatpa puthoroktrabadi akan makhongjang sangsilagani hainasu mahakna section warol thamki panba yabadi ngangkham thambau hairiba mioi asi haukiba tang kungi ayuk anganbada sakhangdaba singna masagi yumda nongmaina kaplaga hatlambani loinana thodok aduda thambaugi loina bina thangna yalamkhibani ngap sing marini naba senaba koigi culprit sing se pha punri bhawa agi hatta senirba nongmai thang phadri bhawa ekoi postmortem se koi tauba yararoi ekoi postmortem tawbuse ekoi sumpam pamdre haiba miyam gi madi JAC gi oiba period si leire aduna mumunung postmortem tawbiro hairaga su je koi JAC da sinabi matungna koi JAC gi wata aduna masima koi tawba yararoi haiba se marine na sing da kan hi aduga om subada koi gi marine na police station na koi gi na hingoriba Ronaldo madi sanupi chitra masida koi mapala gi debagi pung wakan nuai taba sa taktabagi waba adagi imung munungi wakan nuai taba mayam pullaga lengi sida koi gi statement lova ne hadana toin ko wiba sima koi tawirano Kumza listing ani mapan gi July kunhumdoi ngasigi numita khwairamban kaithelda thokiba Manipur police ka nongmai kapna bani haiba thodokta haidorakpa nongmai maruna panbadagi laikhidrabi TH Rabina amadi numit aduda laikhidraba CH Sanjit ki tarataret subaning sing kumon pangthokre JAC against the brutal killing of the TH Rabina and CH Sanjitna sillaga tauthong khunau thamnapokpi community hall da pangthokpa thoram aduda JAC ki president nahakpam memcha haurang sabal maira paibi apunwa loop ki president moirang them pakpi amadi nupi khunai lamsang bazar ki president KSH Rasina mithunglen sing oina saruk yakhi thoram gi saruk ama oina miyamna laikhidraba TH Rabina amadi CH Sanjit ki photo da laisu katuna amadi minute ama tumina leptuna awawa phungdokhi thawrmadugo mari leinana JAC ki secretary ahanthem silana hai laibak thiba thodok thokhiba kumja lising ani mapan gi ngasi gi numit asida TH Rabina pochai khara leiruna ba mahaki pikliba machaga loinana khwairaman kaithelda chatkibani Rabina na khwairaman kaithelda pochai leiringai talakta Maikai khangdana pairakpa nongmai maru amana panbadagi mahak mafam adumaktada laikidabani Rabina gi pikliba macha aduna leimaida taaduna leiriba mamagi thawai yaudraba haksang aduda kolaga kapkiba fibam ngasi ju kangomdana leiri Armed Forces Special Powers ekimingda khudong chaba lauraga numit aduda Manipur Police na CH Sanjit hairiba mioi asisu makhut challaba matung nongmaina kaptuna hatki Tungda Sanjit asi nongmai kapna bada laikhidabani haina maral sikhi ngasi asi Rabina amasung Sanjit anina laikhidabagi chahi 38 surakpaga iroinana JAC na makhoi ani gi ningsing kumon asi pangthokpani haiki
ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2023ꯒꯤ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ, ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯅ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯖꯐꯝ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯟꯊꯨꯝ ꯉꯥꯛꯄꯤ ꯁꯦꯟꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯊꯧꯅꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤ ꯀꯣꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯦ, ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯣꯝꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯏꯁꯨꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯋꯥꯕ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯅꯪꯂꯤꯕ ꯑꯁꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯉꯥꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ प्रजाꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯃꯜꯕꯨ ꯆꯍꯤ 5ꯒꯤ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯎꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯊꯝꯒꯗꯕ, ꯂꯩꯕꯥꯛ प्रजाꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯒꯗꯕ, ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯁꯥꯕꯨ ꯌꯣꯟꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯇꯣꯛꯂꯒ प्रजा ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯈꯟꯒꯗꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯈꯟꯕ ꯍꯛꯀꯤ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯑꯗꯣ प्रजा ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯁꯨ ꯊꯝꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ꯫ ꯄꯥꯎꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ ꯊꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯆꯃꯝꯅꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯒꯨꯔꯨ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯆꯨꯋꯦꯂꯤꯇꯤ, ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣ ꯅ꯭ꯌꯨꯃꯔꯣꯂꯣꯖꯤꯁ, ꯔꯦꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯃꯥꯁꯇꯔ, ꯂꯃꯥꯐꯦꯔꯥ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯃꯥꯁꯇꯔ, ꯇꯦꯔꯣ ꯀꯥꯔꯗ ꯔꯤꯗꯔ, ꯑꯥꯆꯥꯔꯌ ꯂꯤꯂꯨ ꯍꯥꯎꯗꯤꯖꯝꯒ ꯀꯟꯁꯜ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯖꯨꯂꯥꯏ 18 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯣꯐꯂꯥꯏꯟ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯒꯁꯠ 1ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ꯫ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯅꯝꯕꯔ 9667619776 नत्रगा ऑफिस एड्रेस इनफाइनाइट इंट्यूशंस इनर्जी इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड ककवा ऑफिस अपोजिट ककवा पुलिस स्टेशन दा तानबियो। बाइकोताना पीरी मरुचिक पतिन सिंगदगी ngaktokpata natana atopa kanabasing खुदमुइना पांबी सिंगबु मरा हेना सथहनबा अमसुंग फौ पांबी सिंगबु मसा हेना पोखनदुना फौथोक असुकी मतिक लहले मतम सांगना तीन ताहंदे हंजन हंजन हिदाक सजनबगी मथौ ताहंदे बायर्स के बाइकोता लौ बलौमी सिंगदा थाजबग लोइनना हेना साउखत हल्ले अमसुंग लौमी सिंगदा अकीब अमत लहंदे। बायर काउंसिल एक्टिव असी फौथाब सिंखकी ngakthoंगब सेमने अमसुंग हिदाक असिना नापी मखल खुदिमक मांगहन बंगमे सुमनतंगी फौहुनख्रब नत्रगा लिंख्रब मतुंग नुमित 9 दगिना 12 फौबगी मनुंगदा सिजनबिगदबने ख्वाइदगी साथीबा नापी मखल खुदिमक पुसु मांगहन बंगमे मरम असिना खुलेंग नेपिगी चादिंग हंथहले लोइनना अदोंगी सेंथोक हेनगत हल्ले लौमी सिंगी दमक्तदी बायर्स काउंसिल एक्टिवना ख्वाइदगी फरब पांबैदि। ब्रेक की मतुंग मखा ताबा पाउसिंग अमुक लोमिनसे। नीट पेपर लीकेज यावना तोगान तोगान बा इशू पुखतुना ऑपोजिशन के एमपी सिंगना प्रोटेस्ट तौरपदगी ngasi पार्लियामेंट की हाउस अनिमक नुंचिल पुंग अनि फाउबा एडजॉर्न तौखी। AIR न्यूज की रिपोर्ट अमगी मतुंग इन्ना ngasi लोक सभादा अहानबगी ओइना नुंचिल की पुंग 12 फाउबा मीफम एडजॉर्न तौरबा मतुंग रीअसेंबल तौरपदा ऑपोजिशन की माइकैदगी नीट पेपर लीक इशू की मतांगदा प्रोटेस्ट हौरखी। हाउस अदुगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर दिलीप साइकियाना मीफम असी इंगना चथनबा होनबदा ऑपोजिशन ना कोऑपरेट तौनबा हाइकी। चैरक असिदा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजूना ऑपोजिशन पार्टी मरुओइना कांग्रेस ता अपील तौरदुना नीट पेपर लीक इशू असिगी मतांगदा निंगथिना खना नैनबदा कोऑपरेट तौबियो। लेगा असिना हिरम असिगी मतांगदा हाउस अनिमक्ता खना नैनबा सेमरे मतम अमदी पुंगफम दी ऑपोजिशन की अपाम्बदा हाइबियो। हौजिक यामना मरु ओइरिबे इशू असि महैरोय सिंगी येंगलगा खना नैनबगी तंजा लौसी डिबेट हौरबा कांदा ऑपोजिशन ना खनबियो। अदुबु कांग्रेस पार्टी ना कंडीशन थमलकलबदी खना नैनबा असि थुगाइनबा ओइना थोकनी। ngasi ayuk प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नसु पाउजेल अमा पिखरबनी। हाइरिबा नीट पेपर लीक की केस असिदा चेनबसिंग लोगी मतुंग इन्ना चैराक पीनबा फास्ट ट्रैक कोर्ट फाउबा सेमबगी अयाबा पिखरबनी। लेबाग असिगी माहिरोय सिंगदा करिगुंबा हिरम अमतगी नमथाक तौबा याहलोय। प्रकार से विपक्ष चाहता है, जिस तारीख को चाहता है, जितना समय चाहिए चर्चा के लिए सरकार तैयार है। हमने आश्वासन दिया। आज सवेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छे संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है। और साथ में ये भी कहा है कि देश के
युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य हमारे युवा का अच्छा हो, इसके लिए चर्चा होना जरूरी है। जोगी एरियादा इकोनॉमिक ब्लॉकेट चथरिबा सिगी मतंगदा हयेंग कांगपोकपी अमसुंग उखरुल दलैबा कुकी जोगी CSO सिंगी मिफम अमा पांगथोकलगा करंबा खोंगथांग लौखतपा याबगे हाइबगी मतंगदा खनरगनी हाइदि हिरम असिगी मतंगदा वर्किंग कमिटी ऑफ कुकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन उखरुलना थादोरकपा चेरोलमना हाई कुकी जोगी एरियादा तंगाई फदना चंगबा पोटलम कया पुथोक पुसिन तौरिबा गारी सिंग तांखुल अमदी मैतै मियामना अथिंगबगी पीबगी थोंग असी हेना कंसिलकली मसीदसु नतना ड्राइवर कयासु फुचैबगी पाव फंगले लोइनना कुकी जोगी एरियादा पोचै ड्राइवर सिंगसु पुसिलकपदा अकीब फौबगी मथौ पांगथोक्त्रे मसीना मरम ओइरगा तंगाई फदना चंगबा पोटलम सिंग कुकी जो एरियादा पुथोक पुसिन तौबदा अचौबा सिंगनबा म ओइरकले फिबम असी हक्सिन लौदुना हयेंग असी कांगपोकपी अमसुंग उखरुल दलैबा कुकी जोगी CSO सिंगी ओइबा मिफम अमा पांगथोकलगा हौजिक चथरिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट असिगी मायुक्ता करंबा खोंगथांग लौखतकदगे हाइबगी मतंगदा खनगनी मरम अदुना इम्फाल ईस्ट उखरुल अमसुंग कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंगना हयेंग फौबगी मनुंगदा मतिक चाबा खोंगथांग लौखतुना कुकी जोगी एरियादा मथौ ताबा पोटलम सिंग अयेक अपन यावदना पुसिलकनबा होनगदबनी हाइना चेरोल असिना खंगहलकली अनौबा लांगोनगी लेंगाकलोन हाइबा थेमदा मणिपुर यूथ लीग मयोलना सिनबा अहानबा शॉर्ट फिल्म कंपटीशन गे स्क्रीनिंग अमसुंग मना लांथोकपगी थौरम अमा लाक्लिबा तांग 23 पांगथोकलगनी हाइरि हिरम असिगी मतंगदा मयोगी पब्लिसिटी सेक्रेटरी ना थादोरकपा चेरोल अमना हाइ चाही सिगी जनवरी तांग 13 मणिपुर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम दा पॉलिटिक्स अनौबा लांगोनगी वोट हाइनि मिंगथोनबा चाही अमा चुपना चथगदबा मास अवेयरनेस कैंपेन अमा मयोलना हौदोखी कैंपेन असिदा तोंगान बा लैकाई अमदी खुल कयादा चतुना लमदम असिदा अचुम्बा मिखल की कांगलोन अमा लैरकनबा अवेयरनेस कया पीरगा लाखली कैंपेन असि हेना कंसिनबा ओइना अमदी मिपुम खुदिंगमक्ता अहेनबा वाखलोन सिंग संदोकनबा होनबदा विजुअल आर्ट की मतेंग लौरगा मयोलना अनौबा लांगोनगी लेंगाकलोन हाइने मिंगथोनबा अहानबा शॉर्ट फिल्म कंपटीशन असि पांगथोकनबा फिरेप लौबनी हाइरिबा शॉर्ट फिल्म कंपटीशन की स्क्रीनिंग अमसुंग मना लांथोकपगी थौरम अमा लाक्लिबा तांग 23 के अयुक पुंग 10 ताबदा खुराई अंगोम लैकाइदा लैबा चनुरा लैकोलदा पांगथोकलगनी थौरम असिदा मियाम पुन्ना सरुक यामिनदुना मपुंग फाहनबदा मतेंग पांगबियु हाइना चेरोल असिना मखातारी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चलना लैबा तोक पचिंगदगी BP स्ट्रोक तौदुना लैरिबा ओके निंगथौजादा डायमंड TV की डोनर्स अमदी डायमंड फैमिली ना लुपा लिसिंग निम्फू की सेंफम मतेंग पांगख्रे तेंगबांग खोंगचत अदुदा वाहोंग रेडियो अमदी डायमंड TV की मैनेजिंग डायरेक्टर जेम्स हाइग्रुजमना हाइकेबदा ओके निंगथौजासी डायमंड TV अमदी वाहोंग रेडियो की थबक थौरम कया सिन लांगबदा असोबा थौदांग लौरकपा मियोइनी महासी ngaगी फार्म तौदुना अमदी कक्सिंगदगी तोकपचिंग फाबा ऑटो थौदुना पुंसी हिंगलखी डायमंड TV वाहोंग रेडियो बो खोइदाना ताबा अमदी ततना फोन तौबिरकपा मियोय अमना अवाना तारकपदा अंगम्बा मतेंग असि पांगबनी हाइखी ngasiगी तेंगबांग असिदा चाउना मतेंग पांगलकपा इमासी सरोजिनी CRPF के सेकेंड इन कमांड वांगखैमयुम नंदिनी पद्मश्री नांगमेरापम कुंजरानी अमदी अतई मेंबर खुदिंगमकपु जेम्स हाइक्रुजमना थागतपा फोंदोखी डायमंड डोनर्स ने सागतखिबा अखोगी संग हाइतारे मदु सानो होनबदु सम चौबा दायित्व लोबिरम अदु अदक्से डायमंड डोनर्स की फंक्शन लाकदब नोम वालिंगेदा स्ट्रोक तोक्सलक्तना लैरुरे लेप बहुंगममदबने अदो हौजिक फनेयाम फरे चिनजु खरा लेपदि अदुगा वागी चिनजु पाइथना खोतना मे बुक्सेंगमदबने थेरापी तौबदि याम कन्ना फरे अदो कोई डायमंड डोनर्स की टीम अदुगा इमासी सरोजिनी अदुगा मैडम नंदिनी इसे कुंजानी अदुगा कोई डायमंड फैमिली डायमंड डोनर्स के लाइब्रेरी मयाम पुम मिंगलोय पलरी लोरो मयाम सिना ngam कोई खाजिन हरकांदा हाइबतारे अदो ताउगी नाबा फननबा हाइतारेनिको लुपा लिसिंग निफू खतने अदो से अमत जर जर त लायेंगा गम तो पाइसे कनो सो पाइ थिएमो
ꯅꯪꯁꯨ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯐꯕꯤꯔꯣ ꯅꯥꯕꯁꯨ ꯐꯕꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯁꯤꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯥꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯊꯪ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯊꯧꯔꯝꯗꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯒꯦ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯅꯤꯀꯣ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯖꯝ India Meteorological Department Meteorological Center Imphal piba report ki matung inna state asigi ngasi Senapati Ukhrul Kamjong Thobal Kakching Tengnopal Chandel amadi Churachandpur district singda yellow warning piduna akhak arau yauba nong chuba yai hairi Hayeng tang kun marida Senapati Kangpokpi Ukhrul Kamjong Tenongpal amadi Chandel district singda yellow warning piduna akhak arau yauba nong chuba yai hairi Tangkun mga dana Tamenglong, Senapati, Ukhrul, Kamjong, Ziribam, None, Tengnopal, Chandel, Amadi, Farzol District, Singda, Yellow Warning, Piduna, Akakaraw Yawbat, Nung Chuba Yai, Hairi, Lagliba Tangkun Taruk, Amadi Kuntaret, Numitana, Tamenglong, Senapati, Ukhrul, Kamjong, Ziribam, None, Tengnopal, Chandel, Churchandpur, Amadi, Farzol District, Singda, Yellow Warning, Piduna, Akak Araw Yawba, Nung Chuba Yai, Hairi, Amaromda, ICAR Regional Center, Lamphil Patiki Fongba Report, Kimatung Inangasi, State Asida, Kwaidagi Sabagi Chang, Celsius degree, Kuntra Dasmik Manga Oiki, Kwaidagi Ingbagi Chang na Celsius degree, Kunmatoi Dasmik Mangani, Nung Shita Yawba, Ising Manil di Chang na Ayukta Chada, Marifutara Taret, Aduga, Nung Tildana Chada Nimfunipan Oiki, Nung Chubagi Chang na Millimeter Tarani Toy Dasmik Anini. Aroibada Maroiba Pausing Amukana Pizeri. Electricity na miyam gi punsi mahing na mangal pibidana tana chawkhat thawrang gi hiram kaya dasu asobu mateng pangli bane haina Governor Ajay Kumar Bhala na phungdokre Masung need paper leak case yauna leiba issue singi matangda Parliament ki House Anida Khanna neina naba lenga gasina same sare haina Parliament Affairs Minister Kiren Rijiju na phungdokre Matang si bulletin na si loishinjare Manipur miyam gi punsida khwaidagi hena maruoiba state asigi leibak asigi amadi malem gi e-pulse singi damak SKTV news pu meeting tadun leibiu krimchari